आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवी पाउ पजरी अहनबदा मरुइबा पाउ मणिपुरदा चही असि हौरकपदगी हौजिक फाउबदा कोविड पॉजिटिव ओइबगी सांग लेप्तना हेंगलकले सामुरौ मिहा थिजिनबा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सेमख्रे अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीना ngasi पुडुचेरीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुटांगदा 15 सुबा नेशनल यूथ फेस्टिवल हौदोकलगनी लेबाक असिगी टोंगान टोंगान मफमसिंगदा कोविड-19 गे अनोबा केस हेंगलकलिबा असि येंगलगा अखोई पुमनमकना चेक्सिनबा तंगाई फदरे मरमदुना मियामना अथुबा मतमदा वैक्सीन असिगी डोज सुना कापथोकपिनबा अतोपा मियोइसिंगबुसु वैक्सीन कापदा मतेंग पांगपिनबा अमदि सही 15 तगी 19 फावबगी मनुंगदा लेबसिंगसु सुक्सोई सोइदना वैक्सीन कापथोकपिनबा अपील तौजरी लैचत असिगी अनोबा वेरिएंट ओमिक्रॉन हेंगलकलिबा असि येंगलगा मखागी नियमसिंगसि ngakna chatpinaba ningsingjari फेस मास्क सुपियो फुट तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थंबियो माइमित चेंगना ताथोपियो कुसा सेंगना हमदोपियो कोविड-19 का मरी लेनबा ई पाउसिंगी दमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 01123978046 अमसुंग 1075 दा अदुगा मणिपुर की हेल्पलाइन नंबर 0385241168 अमसुंग 180034538818 दा फोन तोबियो हौजिक मपुंगोइ पाउ मणिपुर सही असि हौरकपदगी हौजिक फाउबदा कोविड पॉजिटिव ओइबगी सांग लेप्तन हेंगलकली आकाशवाणी इम्फाल का अखनना उनबा अमदा रिम्स की हानगी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट प्रोफेसर सी.एस. अरुण कुमार हाई ओडकलिबा फिबम असि येंगलगदी मणिपुरदा कोविड के अहुम सुबा वेब लाकपा हौरे हाइना लौबा यारे मांगना हाई ममांग सही के अरोइबा नुमित डिसेंबर 18 दा मणिपुरदा मियोइ तरा कोविड पॉजिटिव ओइरगा पॉजिटिव ओइबगी सांगना सादा 0.5 लेइतुना लाइचत असिगी फिबम यामना फरुरबनी अदुबो सही असि हेक हौबदगी पॉजिटिव ओइबगी सांग तपना तपना हेंगलक्तुना ngarang नौना मियोइ 13 पॉजिटिव ओइखी अमदी पॉजिटिव ओइबगी सांगना सादा 5.1 यौरे अमरोमदा राज्य की हक्सेल विभाग ने थोकपा चेरोल अमद हाई ngadang की ओइना लेना असिना नाबा मियोइ अमा लेखिदे हाइदिबा मतम असिदा मियोइ 13 नाबा फगलखी पॉजिटिव ओइरिबसिंग असिगी मनुंगदा इम्फाल ईस्ट अमसुंग इम्फाल वेस्ट जिला सिंगदना पॉजिटिव ओइबगी सांग वांगली राज्य असिगी ओइना कोविड लाइचतगी नाबा फगलपगी सांगसु तपना तपना हंथरक्तुना सादा 43.9 लेरे हौजिक एक्टिव केस 158 यौरे सामुरौता हंदकता सकंगदबसिंगना मियोइ अनि नोंमैना कापतुना हालंबगी थौदोक थिजिनबा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT अमा सेमख्रे SIT असि इम्फाल वेस्ट की एडिशनल SP ऑपरेशंस M अमित नलुचिंगली SIT असिदा मयांग इम्फाल की SDPO अमसुंग वांगोई पुलिस स्टेशन की OC सु याउरी SIT ना थिजिनबा असिगे रिपोर्ट नुमित खुदिंग की ओइना इम्फाल वेस्ट की SP दा थागतकनि हाइदि मरक असिदा मियाद असिबु यानिंगतबा फोंदोकलदुना सामुरौ माइकै की मियामना ngarangsु लंबी थिंगबगी खोंजंग चथखी मियाद असिगा मरि लेनना सेमखिबा JSC की पाउन हाई SIT ना थिजिनबगी थबक तपथरबदी मियामग लोइनना मखाताना अकनबा खोंजंग कया चंगचिनगनी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना टॉप अवांग लेखाइदा लेबा मियोइ अनिदगी प्लास्टिक कौटा 95 दा हापलंबा हीरोइन पाउडर फारे मखोइ अनिगी मथक्ता मखाताना थिजिनबगी थबक चथरी ताबिरिबा पाउसी आकाशवाणी इम्फाल दकिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ngasi पुडुचेरीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुटांगदा 15 सुबा नेशनल यूथ फेस्टिवल हौदोकलगनी स्वामी विवेकानंदना पोखिबा नुमित जनवरी 12 बु सही खुनिंगी नेशनल यूथ डे हाइना पालन तौदुना लाकली यूथ अफेयर्स के सेक्रेटरी उषा शर्मा हाई लेबाक असिगी नारोल सिंह की वकलदा अमता ओइना पुनसिनदुना जाति असिबु संगवनबगी लंबिदा लाकननबगी पांडमदा फेस्टिवल असि पांगथोकपनी कोविड-19 की लाइचतना मरम ओइदुना नुमित निनि जाथगदबा फेस्टिवल असि वर्चुअल ओइना पांगथोकपनी लेबाक असिदा ओमिक्रॉन की केस 3,368 यौरे महाराष्ट्रदा ओमिक्रॉन की केस 1,993 थेंगनदुना लेबाक असिगी मनुंगदा ओमिक्रॉन की केस ख्वाइदगी यामना थेंगनबा राज्य ओइदि राजस्थानदा 495 दिल्लीदा 193 अमसुंग कर्नाटकदा 368 थेंगनदे
अमरोमदा लेबाक असिदा हौजिक फावबदा कोविड की वैक्सीन डोज कोटी 153 लाख 63 कापख्रे ngarang phawbda precaution dose lak 19,000 kaphre sahi 15 phawbagi manungta leiba angang singdana vaccine dose koti ani lak marphumatho hena kaphre pause singtang si phongna riba maruiba pausing gidama hojek ngangom kiran leide kiran thagachari nolini covid-19 gi case nauna hengalakpagi paw samaro misigi matangri SIT semkiba amasung PWD de lupa koti chanipan gi scam lai rehna Congress na dabi tawkhibagi pausing na ngasi phongbo pause ayambada maroyo pausing oina phongnari sanale bakta India ga ta state kumna Manipur da su covid ki ahum subu web mayok na ba hore hawki pung kunmari da miyoi chama tarataruk positive oikre positive oibagi chang cha da manga dasmik ama yaukre haba pauna ahan headline tawri Works Department na crore chanipan manghan kre haba Congress ki wafam na pause asigi anishu headline tawri Shanghai Express Manipuri da positive oibagi masing hengalaktuna 3 digit yaukre sama tarataruk positive oiki amasiki taramari phaki haina ahan headline tawri samurok thodok ki SIT semkre jesin ayukta gi nungthil pawo mayai lambi thingdawri haiba paw amana pawsi asigi anisu headline tawri Iraibakta PWD na lupa crore chanipan kadom da lut tawkhrabage miyam gi interest ta CBI na thigatlu haiba Congress ki ke megachundra gi wafam na ahan headline tawri Imphal Free Press ta Kerala da COVID ke case nungnang ningai oiba mawong de hengalakli anawa case lising mapan thengnakhi mioi lising yangkai hena sikre haiba pauna ahan headline tawri huyalan pauda Manipur gi jail sing da thamlakliba inmate sing voting right phangadra phangloidra khangdri inmate sing bot thada hanabagi thorang amata lokhatri haiba pauna ahan headline tawri COVID positive ki rate cha da manga dasmik ama yaure haiba paw amasu pawche sig ahan bulamai da phong Shanghai Express English ta awang nungpok lamdam gila hloba sing China Myanmar ngamkhaida amuk hana punsin ba hokre haiba expert sing na phongdo puwa phamna ahan headline tawri pongna phamda PWD da lupa koti sanipan gi scam ama thorkliba si CBI na tigat piu haiba Congress ki waphamna ahan headline tawri October kulhumdoi gi matungda ahan bu oina pungkun marida mi chambagi mathakta positive oire haiba paw amana pawsi asigi anishu headline tawri People's Chronicle da Mikhal ga mari laina ba hingsa gi thodok sing yaning da phongdok na ba BJP na opposition party sing da khangan khibagi pauna ahan balamai da phong Morning Bell da PWD gi lupa koti sanipan gi scam CBI bu ticket anana ba Congress na dabi tawgi pauna ahan headline tawri Sursanpur da phongbo pause masona tharda February 13 ta ahan ba tangka gi bot thada ga dori basi nomaijing namit oyo maramna atop namit amada hongdok pinaba Sursanpur District Christian Goodwill Council na Civil Election Commissioner chithi ikibagi paw masung lebak asida Omicron gi case hengalakpagi paw singna maru oyo paw aina phong Jogam today da su ahan ba tangka ki mikhal gi namit hongdok pinaba paw asigaloina na All Manipur United Clubs Organization amukona Manipur da disturbed area sahi amaga sangdor ku buyaning ga phongdo ki paw singna maru oyo paw oina phong Nisil 12 to da lebak asida COVID ki laisa hengalakli wasigi matang da kendra gi haksal mantraloina akhang ahi singa wa khanawa haukiba amasung samaru mihat kumari lenana SIT semki gi pawna maru oyo paw oina phong Manipur Express ta Surasanpur sar phawduna selibu khuga turel asi Central Pollution Control Board na amorpa turel oire haina lakthokibugi paw masung Surasanpur da hokhibu pung kunmari da COVID kana wo case tara tare thengna khibugi paw singna maru oyo paw oina phong Senapati da phonga paw se Hills Hornbill Express ta Manipur da BJP masung Congress na khwaidigi naknabu lamba oigadori haba paw amasung NPF na Manipur Vidhan Sabha Mikhal da hanadagi masing hena kabngamgani hena phongdokiba paw singna maru oyo paw oina phong Tamenglong da phongwa paw se Ganfiu Mel da Tamenglong Bazar da amot akai sing sengdoktaba thama pharakpagi paw awang khulam masung rangkhong khungi marakta mioi ama nongmena kapna halambagi paw masung apaspa repeal tawnubagi matangda Naga Political Forum Manipur na phongdokiba wafum singna maru oyo paw oiri Tamenglong Times da Sangnai Rabi Saishakpi Lata Mangeshkar COVID-19 positive oibagi paw na maru oyo paw oina phong Nolini Thagasari Kiran Loisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba vaccine kapthokpa face mask suppa putaruk laptana leiba khucha amati maimi tarutana na thamba haiba achamba thawngsing asi ngangna chatpinaba amuk hanna ningsingjari aroibata mariba paw amuk hanna Manipur da chahi asi haurakpadagi hauji phawbada COVID positive oibagi sang leptana hengalakli
सामुरौ मिहात थिजिनबा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सेमख्रे अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ngasi पुडुचेरीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुटांगदा 19 सुबह नेशनल यूथ फेस्टिवल हौदोक्लगनी पाउलो जरे